جسمي مش باين حاجه اصلا. لا يعني انت لو بصيت لي كده مش هتعرف ان انا حامل اصلا. لا في ايه، انت مغشيه؟ اللي يشوفك يعرف ان انت حامل. لا طبعا اللي يشوفني ما يعرفش ان انا حامل. انت باتت هنا. لا ده مش شكلك، انت حامل 100. ده مش شكلك. انت كنت كده صغيره. بتكلم بجد كده، انت تعرفي ان انا حامل كده؟ ايش اكيد شكلك حامل. ده مش جسمك للبصير. ازاي شكلي حامل يعني؟ مش باين خالص يعني انا اصلا ولا كاني حامل. You don't have the tummy. انت ما عندكش tummy. ايوه بس بطني مش طالعه فما فيش tummy. لا فيه. لا فلات. لا انت مجنونه. ماما بجد انت شايفه حاجه؟ اعرف ان انت حامل. ازاي تعرفي ان انا حامل؟ بطني مش طالعه خالص. لا مفيش وسط، مفيش حد كده، حتى لو واحده تخينه بيبقى ليها وسط. لا هو كده، انا بمشي في الشارع وبيقولوا لي ايه ده ايه ده، ازاي انت حامل مش باين خالص. مين قال كده؟ شفتي حد مصري قال لك كده؟ ما شفتش حد مصري بس بيقولوا لي. انا الصام. لا ممكن عيونه مش شغال. لا انتوا غلطانين. لا باينه ان انت حامل. ابدا حامل. ابدا حامل. في ايه؟ لا مش باين. ده مش جسم. طب احلف يا فيليب ان انا شكلي حامل. قول والله احلف. والله انت شكلك حامل، ده مش جسمك. طب شكلي حامل في الشهر الكام؟ مش عارف بس اكتر يعني 6 بلس. 6 بلس. 6 بلس. اتفضل يا فيليب يلا مش